Lebaran ya. Kita berangkat ah. Kayaknya. Yuk berangkat yuk, ikutin Bang Gik yuk. Sono yuk. Nyari berkat. Yuk ikutin yuk, sono yuk. Maafin ya, maafin bagus. Biar tarik kemajuan lu. Amin. Sehat, berkah selamat. Usaha lu pada lancar, Pak Amin. Pada berkah ya. Ya. Ini katanya Lebaran. Tapi sepi tuh, orang cuma 4 orang. Yang lain belum pada pulang, lain langsung habis Pulang kampung habis sholat orang-orang. Id langsung pada jarah yang lain, jadi kita mau langsung pulang dulu. Iya, iya Pak. Ini Bang Gik lagi Lebaran nih kedatangan tamu nih. Iya. Kita kalau mau masuk deh, Pak. Ini banyak tamu nih Bang Gik nih. Tuh, kan nih. Mas Uli nih mau ke Jawa nih. Ini Bapak ini. Yang punya kampung. Rame kan? Kalau lebaran begini nih tuh, pada bondong-bondong no ke sono. Tuh, dadah Bu. Ya. Maafin ya, tuh. Bro, ikutin Bang Gik yuk. Tadi temen-temen nih pada datang sini nih tamu nih. Sekarang Bang Gik yang ke rumah mertua aja. Ayo kita kesana dulu nih. Barang rumah mertua. Tapi deket banget ini rumahnya. Nggak perlu naik motor. Ini udah nyampe nih. Assalamualaikum. Ini udah nyampe nih. Yuk, liatin Bang Gik yuk. Ini udah nyampe nih bro nih. Assalamualaikum. Wah, ini rumah mertua Bang Gik nih. Dalam nih. Yuk ikutin yuk. Assalamualaikum. Ya minal aidin wal faidin. Teh. Oh, maaf lahir Bos, batin. nanti ya. Ya. Maafin, minal aidin. Teh. Tuh, Bang Gik udah nyampe nih rumah mertua deket banget. Aduh. Udah disuruh makan nih. Oke, liatin lagi yuk, kita cari. Bang Gik ini lagi ngobrol-ngobrol ketemu bos film nih bajunya nih tuh. Bang Sam nih tuh. Tuh, dia punya grup film nih terus. Oh, Ciseeng. Gila, Bro. Coba nih Bang yang ngobrol-ngobrol. Bang Sam, bajunya bagus nih. Bagus bang ya, Dari mana tuh baju tuh? dari klub aneh bang nih, Klub apa tuh? klub layar tancap. Oh, layar tancap ada klubnya, Bro tuh. Iya. Mantap tuh bajunya. Pokoknya kita punya temen ada 58 58 yang punya alat. Woi, mantep Itu banyak ya. rencana nanti kita mau ngumpul bang. Oh, Mau kapan nobar nih? Sama iya mau nobar. Nobar, kapan Tapi nih? tanggal belum tahu bang, nanti kita setor tanggal. Tanggalnya belum tahu. Oh, Bro, nanti nih Ada Bang 15 Gik layar. ngikutin ini Bang Sam nih. Katanya nanti Bang Sam itu punya perkumpulan perfilman nih. Ada 15 layar. Iya rencananya. Tuh, anggotanya banyak. 15 layar. Nanti Bang Jack insya Allah ketemuin nih di sono nih. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack dan keluarga mengucapkan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.